nik konparatzeko momentuan izaten dut dala pixka bat, bildur irrazional bat da azkenean, ez? Ez da izaten beti pertia berdinarekin, baizik eta egunaren arabera, derrepente ikuste ditut gauzak ez dian bezala, eta orduan berdur puntu hori sartze zait, eta ez dakit barrun hemen jartze zait, ez dakit ansiedadea bat, ez dakit nola esan, eta da izatea, amata, nola saltatuko pertia honekin. Saltatutena nire bizitza guztian, arazorik gabe, eta kontrolatzen dutena gainea, baina batzutan pasatzen zait hori. Orduan, hori pasatzen zaiten egunetan, entrenamentua noski zaila izaten da, ze batzutan lortzen dut buelta ematea, eta saltatzen, baina beste batzutan enaiz gai izaten. Eta orduan, karo, hor dao momentu zaila, ez? La pérdida es un deporte complejo, además es un deporte que intimida, que tiene su cierto riesgo a la hora de ejecutar el salto. Hay evidencias de que te puedes hacer daño. Ella nunca ha tenido ningún problema, es difícil hacerse daño, pero el riesgo existe. Entonces yo creo que en la vida, y sobre todo cuando quieres estar en algo y ser de los 10 mejores del mundo, te tienes que dedicar a solucionar problemas. Cada día tienes que solucionar problemas. Y es cierto que este año, pues por lo que sea, por esta veteranía ha venido en nuestra contra, y a lo mejor problemas que había que solucionarlos en el momento, los dejas para el siguiente día y te das cuenta que cuando llega el siguiente día no tienes este problema, tienes este y dos más. Entonces, si quieres ser realmente competitivo y quieres ser excelente y estar entre los mejores del mundo, nunca dejes para el día siguiente lo que tengas que solucionar hoy. Y yo creo que el tema del miedo, de las indecisiones, de las inseguridades que ha sufrido este año ha sido un poco culpa de ella por un exceso de confianza en sí misma y culpa mía por no saberle convencer de la importancia que tenía en ese momento puntual el solventar un problema. Bai, nire buruana da, ez da besteik, eta nik gaina utzi egin diotena, azkenean bildurrak nik uste denoi etortzen zaizkigula, baina usatu egiten ditugula. Baina nik utzi egin diet afiantzatzen nola baiten ere buruan, eta gero hiekentzea, azkenean ohiturak bezala da, ez? Ohiturak gero eta denboa gehiagoan euki, gero eta gehiago kostatzen zaizkigu kentzea. Eta ni denboa askoz, euki ditut hor nire zea horiek, eta kentzen saiatzen naizenean, bildur horiek edo esatea, gu hemen oso guzta daude. Eta kaso egin dugu denboa baten, oain zeatik ez diguzu egingo, ez? Vivir sin miedo izena dauka liburuak, Sergio Fernándezena da, eta hain dela denboa bat deskubritu gendun coach horietako bat da, eta gauza oso interesgarriak esaten ditu, ez? Interesgarriak da batez ere, lagundu momentu honetan laguntza bat eman diezazkidaketen gauzak esaten ditula iritsi zait. Orduan, kapitulo oso motxak dira, eta planteatzen dizkizu kapitulo horietan nola aktuatzen dugun da zergatik edo buruari bueltak ematea zergatik eititu gauzak horrela askotan, ez? Bildurraren inguruan pauta edo laguntza batzuk ematen ditu, eta batez ere ze horrek bueltak emateko ez dizkizu, soluzioa, soluzioak zena soluzioak ematen ditula iruditzen zaitez, baina bakoitzarekiko azkenean berak aplikatu behar ditu, norberak aplikatu behar dituen laguntzak dira, baina oso irizpide argiak ematen ditu. Oso interesgarria iruditzen zait liburua. La parte final del ciclo olímpico se ha convertido en un año difícil para Naroa Aguirre. A sus 37 años, los miedos a saltar han invadido a la donostiarra. Unos miedos que, como ella reconoce, ha dejado acomodarse en su cabeza. Una vez más, su marido y preparador Jon Carla Liceaga ha sido un pilar fundamental para superar uno de los mayores obstáculos de su carrera. Irakurtzen nahi naiz, baina egia esan senarrak irakurrita daukaia eta berak laguntzen dit askotan horiek praktikara eramaten zen. Ni naiz oso teorikoa, gustatzen zait asko irakurtzea eta teoria ulertzea eta idaztea eta hori, baina gero praktikara ematea hori da kostatzen zaitena gehien bat, ez? Eta hor dauka Jon Carla horretarako batez ere, irakurrizuna oso ondo dago, oso polita da, baina deklaración de intenciones baten gelditzen baldin bazea horrek ez du zertako balio, eta gero praktika eraman behar dezu eta zean akzio bat egin behar dezu, ez? Naroa, el miedo, la vergüenza y la pereza o los trabajas o van a más. No dejes que crezca el miedo jamás. Nago momentu baten ja atzekaldea behiratzen hasi naizena pixka bat, ez?
agian askotan gogorarazi diazuelako baita ere, ez? Nola joko olimpikotan lehenagotik egon dana Londresekoa galdu nun, da hain aurrez aurre beste badaukaten, ez? Eta noski galdetzen diatenen, ia urrengo joko olimpiko bat ikusten duten erantzuna ezezkoa da, ez? Ja adin badaukatelako eta ez detelako nere burua beste 4 urtetan entrenatzen ikusten gogor, ez? Río representa de algún modo un punto de inflexión en la carrera de Naroa. Una última participación en los Juegos, 12 años después de su diploma olímpico en Atenas 2004. Sin embargo, su participación a pocas semanas del inicio de la cita olímpica se ha complicado sobremanera en un año lleno de contratiempos. Gora beratxo izan da gertatutakoa orain dela hilabetetik honea. Konpetitzen hasi eta gauza pixkanaka hobeto aurkitzen jo nintzen, bizkarrak ematezun tregua bat eman ziala, eta 2:20 nitun, gero 2:40 eta 2:30 saiakerekin, hori izan minimoa joko olimpikoetan egoteko, eta bazirudin jo agertu eta ondo neola, ez? Esan, ja esta, larun bata, igandean ja Europera pentsatzen hasiko naiz, eta ian lortzen duten minimoa itea, ez? Minimoa itea beti azkenean kompetizio garrantzitsu batek beti ematen dizu punto bat gehiago, ez? Gauza igande hortan bizkarreko lesio izan nula berriro, eta etxen gelditu behar, orduan. 3-4 egun nintzen gaixo bizkarretikan lesionatuta, eta gero martxa berriro hartzean, esaten nuen, zeingo, eta hartu berriro martxa, zertako, ja, olimpiadatara ez naiz jungo, Europea galdu berri dauka, telebistan ikustea gogorra izan zen. A perro flaco todos son pulgas, o no sé cómo es el refrán, y en nuestro caso está siendo así. Nos están ocurriendo cosas sorprendentes, casi como para escribir un libro. Y hemos cometido, o yo he cometido errores que ahora me va a costar perdonármelos. O sea, llegar a la pista a última hora, tener 1 hora para prepararle, para entrenar, no tener la colchoneta en condiciones y ella hacerse daño porque se ha metido en un hueco de la colchoneta y ha pegado contra el suelo y nos ha parado 5 semanas, en una época clave de la temporada. Si Naroa al final no va a los Juegos Olímpicos, que yo todavía creo que va a ir, y no hace un buen papel, yo me sentiré, tendré un sentimiento de culpabilidad alto. Las oportunidades vienen y se cogen, ya está. Si en esta vida te ha tocado ser buena, pues eres buena. No lo cortes tú, ¿sabes? Momentu batzutan egia da komplikatu dela, ez? Baina nik beti eukiden dira entrenadorea hor, eta momentu txarrenetan ere planteatu izan detenean, ez? Ja, hain gaizki bukatu da gaur entrenamentua, nire kabuz jungo naizela, eta ia saiatzen naizen ni ateatzen, eta gero deituko jo ja ondona honen, ez? Esatet, nola entratuko hendi bakarrik. Eta beste entrenadore batekin ere, inoiz ez dut ikusi nire burua, Jon Carlestan beste pertsona batekin. Por ello, con ilusión. Beti esan eta beti nik uste nire karrera deportiboa bukatzeten ere berdin pentsatzen jarraituko detela. Gaur egun ere berriz ere aukera emango baliate Jon Carrekin hasteko edo ez, dudaik gabe behakin hasiko nitzake, eta behakin bukatu nire karrera deportiboa. Hasteko nire bikotekidea delako eta inor baino beto ezagutzen hauelako. Hori onerako da parte gehien batean, hau da askotan begirada batekin ulertze galako, bagakigulako ze gertatzen da noiztan gertatzen, ez? Parte txiki bat ere badao, txarra dana eta gauzak ondo ateatzen ez dianean noski moskeo goten da, ez? Bai alde batetik, nire aldetik gai ez naizelako, nahi duten gauzak iteko, eta beste aldetik berak ikusten ez ditulako, ikusi nahi ditun gauzak, ez ateatzen ez dialako. Si estás en el mejor momento de tu vida, disfrútalo. Que no acabe mal un día bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Los días malos tienen que acabar en buenos, pero los buenos en malos no tiene sentido. Venga, va. Ez dakit nola da hon. Nik egia esan eskertzen dio Jon Carri azkenean beti niri jarraitu izana, ez azken erabakia egia da nik hartzen detela, ze saltatzen detena ni naiz, ez? Baina beti apoiatu izan din dere erabakia, ez? Eta laguntza eskatu izan diotenetan, beti etorri danarekin, ez? Azkenean nik erabaki dut jarraitu nahi dut, edo ez dut jarraitu nahi, ez? Bion kontua da, egia da, berak ez esaten baldin badu nik ere ezin detela jarraitu, ez? O entrenadorez aldatu beharko nuke, baina bion kontua da, baina egia da azkeneko erabakia beti nik hartu izan detela. Orduan, ni ikusten baldin banaiz, entrenatzen ondo nabilela, ez dut momentua ikusten ere uzteko. Azkenean, divertitzen nagoen gauza baldin bada eta gauza kondo baldin badijoa, zergatik utziko dut, ez? Baina egia da beste alde batzutan, beste alde batetik badaudela momentu batzuk, sufritu egiten detena, eta berak ere hori ikusten dut, azkenean, karo, bera honea etorri, eta ni ikusi alde batetik atleta bezala eta beste batetik emazte bezala hemen sufritzen nahola, esan du, zertako ez du merezi, ez?
Orduan hori lantzen ari gea baita ere, ez? Azkenean sufritzen duten hendia bildur kontuak sartzen dialako. Eta, egia da, ikusten gani bezun ere trajektoria denboa desente damaki saltatzen, eta nere garaiko, hau da, ni 2002an hasi nintzanean konpetitzen internazionalki esan dezagun pertigarekin, garai hartako inor ez da gelditzen, pertigistaik ez da gelditzen. Ez orduan zergatik ikusten du jendeak azkenean, ez, lesioak diela medio noski askok, baina beste askok proba gogorra dalako, psikologikoki nahiko gogorra dalako, ez? Pues yo creo que es más una satisfacción por ella, ¿no? Porque a mí ella no me tiene que demostrar nada. A mí no. No, además yo ya he llegado a visualizar que no va a los Juegos Olímpicos y que voy donde ella y le digo, mira lo que has conseguido, que te quiera más. No sé cómo decirte, es que no le quiero tampoco... A mí a nivel personal es que ya me ha demostrado todo. Yo ya hace ya años que le sugiero el dejarlo. Le sugiero el dejarlo, porque ella ya tiene otras inquietudes, ella es profesora en un colegio, ha encontrado su vocación. Hay otros aspectos también que como ya ha comentado, ella sufre entrenando. Yo le veo llorar después de cada entrenamiento muchas veces, por frustración, por no ser capaz de solucionar problemas. A mí no me compensa nada de esto, pero es ella la que ha decidido, es ella la que quiere seguir luchando. Si consigue su objetivo, yo me sentiré tremendamente feliz por ella, pero de verdad que a mí, o sea, lo que hago todo ya es por recompensa a todo lo que ella me ha dado, porque el sueño el que era pertiguista era yo. Ella hace pertiga porque yo era pertiguista. Ella está haciendo todo lo que yo no logré. Yo quise ser olímpico y no fui olímpico, ella ha sido olímpica. Su futuro en la pértiga es una incógnita. Emociones y motivaciones contrapuestas aparecen constantemente en la mente de una de nuestras mejores atletas. Aunque las opciones son remotas, con la mejor marca en la clasificación de repesca, Naroa aún podría estar en Río, una opción existente en la que la donostiarra prefiere no creer. Bai, egia badagola, baina berez ez da, ze 50 minima da eta 32 pertsona sartzen dira. Eta gero, lista espera bat bezalako zerbait dago, ez? Azkenean, faiatzen bali maute aurrekoek, 50tik berako ligoko lirateke. Gauza da, 50ekin oraindik, 50 minimatik gorako jendea, ontxe bertan ez dakit dian 18 olako zerbait. Orduan, jende askok faiatu beharko luke, ni naiz repeskan lehenengoa, esan dezagun 46, lehengurteko 46ko marka horrekin, hau da, 50 azkena, eta gero ni naiz 46, eta gero 45, atzekoa datozti, ez? Orduan, repeska hortan lehenengoa nahola egia da, baina oso zaila da, ze ez daude 52, esatzu da, eske bate faiatu ezkio ja ni sartuko nintzateke. Baizik eta 50ko marka horrekin, 32garren postuan ez dakit 6, 8 o 10 pertsona dauden. Orduan, ezinezkoa bezala ikusten dut. Remoto zea puntu bat badaon, bai, baina asko faiatu beharko lukete, hor nik ez dut ikusten. Osa, nila idea naiz, ez naizela sartu gehi, ezinezkoa da.